Karibu sana mwiroreri thini wa Gîkûu Star TV na ngakihoka ukiri thayo guko nikuo tugikiugaga nikuo kwa njata ya ruriri ari mwiroreri wa Gîkûu Star TV ri ni ndeto yake hana ndeto ya maithori muno iria ikirikitie gukorwo ikerekereirio ni Karangu wa Muraya haria akiri na maithori maingi muno na thutha wake gukorwo ati ni agitigitwo ni murata wake muno arakimwendete muno murata wake ubikanita Chris Peter mundu uguto Karangu wa Muraya ri akirekereirie ndumiriri ino haria page-ini yake ya Facebook haria agikiandikite na maithori maingi muno agaikiuga atiriri sad that my good friend Chris Peter has gone to be with her maker. Akina vile ulikuwa roho safi my friend, may your soul rest in peace. Ono mundu uguto Karangu wa Muraya akirekereria ndumiriri ya gikuo kia murata wake munene muno uria uwikeneta Chris Peter agikiugete atiriri ati murata uyu wake arakiri na ngoro njega muno no riu ona kuri oguo ni akirikite gukorwo agithie gucamania na mubi wake. Ohori mashabiki a Karangu wa Muraya o hamwe na andu aria makioine na Christina ni magithiete na mbere gukorwo magituma ndumiriri ciao cia macaka. Mundu ugutwo Kaski Jason agikiugete atiriri we she had a big and loving heart bado kwa shock. Pole to the family and Kitengela PCEA Church Fraternity. We have lost a good and wonderful madam. RIP. Ucio ni mundu ugutwo Kaski Jason. Mundu ugi agitumite ndumiriri yake ya macaka akiri na maithori maingiri ni mundu uwikeneta Gitaorozi agikiandikite atiriri oh my god jana ulisema tukuombe, you are not feeling well, may you rest in peace dear. Acio ni amwe a mashabiki a Karangu wa Muraya na andu aria marakiwaine na Chris Peter magithie na mbere guikorwo magituma ndumiriri ciao cia macakaya kuri family ya Christina haria magikiugite ati mundu ugutwo Christina ni aragikoretwo akimoritie magikorwo makimuhoera. Oho nguririkania ati Chris Peter hakiri na igongona aragikoretwo agitanyite guikorwo agithie tariki 2 mweri wa 7 no na kuri oguo ri ni akirikitie guikorwo akihurukite. Kuma guku kwa Gîkûu Star TV ri tugakiendithĩria Karangu wa Muraya o hamwe na arata na family ya Christina thayo uria ukiheanagwo ni Jehova. Nake Christina ri agithie na mbere guikorwo akihuruka kwega kuraga ngina kahinda kangĩ ri guku ni kwa Gîkûu Star TV.